यो भर्याङ चढ्दैछौँ। भर्याङ चढेपछि त्यसपछि हाम्रो आजको यात्रा हुन्छ तपाईँलाई तम्घासको बजार एरिया र त्यो बाटो भाइरल क्याम्पसको भाइरल रोडदेखि तम्घास कस्तो देखिन्छ त भन्ने दृश्य मैले क्यामेरामा कैद गर्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो उकालो, मेरो यो उकालो देख्दै स्यास्या भइसकेछ। झन् कस्तो होला पछाडि देख्नुहुन्छ तपाईँले तम्घास बजार एरिया यस्तो भइसकेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। Every morning you lost your weight by 6 kg per month. 6 kg per month. Oh my god. Guys, welcome to my YouTube channel. र अहिले सन्ध्याकालीनको 6:36 भएको छ। आज हामी चाहिँ तम्घास बजारमा भाइरल रोड भन्ने ठाउँमा आएको छौँ। भाइरल र मसँग साथमा हुनुहुन्छ मेरो करण सारू र अन्त रोशन पाण्डे भाइ हुनुहुन्छ। र यो विषयमा चाहिँ शब्द लाग्दैन हाम्रो मसँगै आउनुभएका रोशन पाण्डे भाइलाई चाहिँ। I'm Roshan Pandey. Today I'm with my two brothers, Bhuzel sir and Saru sir. We are here at Viral Road of Tamgas Bazar, and we are here enjoying the view of Tamgas Bazar. You can also see here, and if you come here, you can enjoy a lot seeing the view of Tamgas Bazar. And not only you can enjoy here the Tamgas Bazar, but you can also enjoy here visiting one of the famous temple in Nepal, Resunga Temple, with the view tower. There is also a view tower. And to say about other tourist destination places, you can go to Tree House also, which is located at 5 km from Tamgas Bazar. You can enjoy here a lot. You can enjoy many other activities at Tamgas Bazar. Thank you. पक्कै पनि मन पर्यो होला। यस्तै तपाईँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र अहिलेलाई यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु।